Edhe pse kanë kaluar 2 muaj pas situatës me operacione të dyshimta kardiokirurgjikale, ende nuk ka asnjë epilog. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu thotë se e ka ngelur edhe 7-8 materiale që po shqyrtohen, ndërkaq pas përfundimit zyrtar të procesit zgjedhor në vend, do të vinë edhe 3 ekspertë të huaj për të mbikëqyrur rastin. Ova dinamika na работа не зависи од нас како министерство, туку зависи од целиот експертски тим кој што се не се малце на број, а другата страна се многу оптоварени со нивните секојдневни обврски кон давање на здравствени услуги кон граѓаните. Ka raste të paraqitjeve që nga viti 2010, tha drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Klekovski, dhe ato po analizohen detajisht nga aspekti administrativ deri te faza profesionale. Процесот започна со една пријава, меѓутоа во меѓувреме имаше други пријави, така да сега има пријави за повеќе институции. За повеќето пријави што стигнаа во фондот беа парче хартија од пациенти преставки, каде што можеше да се помине цела поставка прво на административна обработка, потоа дури да се преди на медицинска обработка, така да процесот не е толку брз колку што сите би сакале, затоа што едноставно има повеќе фази на проверка на работите. E në ekipin e ekspertëve vendas tashmë të formuar, të cilët po punojnë mbi rastin, ka edhe doktor nga institucionet private. I pyetur se a mund të ndikojnë në procedurë, Aliu u përgjigj. Но јас верувам дека тие се експерти, без разлика дека работат на таа институција, ако кейсот е отворен и е видлив дека не е направен според строго дефинирани протоколи, и тој што работи во таа институција ќе гласа за. Kjo çështje u ngrit pasi doktori Sashko Kedev tha se spitalet private kanë kryer operacione kardiokirurgjikale pa nevojë. Këto dyshime të denoncuara nga vetë klinika kardiokirurgjike kanë bërë që Ministria e Shëndetësisë të ngrehe komision të posaçëm për të analizuar të dhënat e ndërhyrjeve kardiokirurgjikale dhe kardiovaskulare në periudhën nga viti 2022 deri në gusht 2025 në institucionet private dhe publike.